Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qadrli cemaat mümin Müslümanlar, Allah'tan selamı, rahmeti ve bereketi her birinize erişsin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Şuшы sınavlı vaqtlar. Qaysin Allah subhanahu taala bizga berdi hamda şuшы vaqtlarda bizning ko'nglimiz tushib ketirgan mumkin. Lekin de Allah subhanahu taala bizga ayta istaudu billah. Qul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya mümin Müslümanlar. Ko'nglingizni tushirmagiz, hatta ko'nglingiz tushsa-da, biligiz Allohdan rahmati sizning ustingizda bor, hamda Allohning yordami yaqin. Yaghfiru zunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Şuningda Allah subhanahu taala barcha sizning xatolaringizni afv eta. Şuningda u G'afur Rahim, afv etishi hamda rahimdir. Dunyo ko'lam hamda bizning jamoatimizda she'rning taraluvi, tug'anlarimizning, yaqinlarimizning, ati-aynilarimizning orabizdan ketuvlari, marhum bo'laruvi albatta ko'nglimizga suyunish solmay, ul qayg'irta, ul burshita. Şunun üstünden eli biz yışqına vaqazlar işitirgen mümkinimiz. Şuşu bela hem afetler bizning üstümüzge düşe, bizning günahlarımız sebebinden. Üsteme biz kurabız issi jeylerimizni, quru iginlerimizni, hem de bu da bizge artık suyunish salmay, şunniqda biz şul hatlik günahlı miken, şul sebepten Allah Teala bizning üstümüzden qaharni tushiramikan deb. Albatta qadrli cemaat, bor oyatlar va hadislar qaysında aytilar, agar da kishilar endi shirkdan shiga boshlasalar, Allohning dinini o'tamasalar, oralarında yolg'on, rishvatchilik, riba tarala boshlasa, shul vaqtni hech cheksiz Alloh subhanahu taolo ularni to'xtatir hamda kisatir sababidan sinovlarni jibara, tabiat yog'idan, she'r yog'idan, tuğanlarımızın ketuv yağından, balalarımızın şirlevine getire atargan meselelerge. Qadrli cemaat mümin Müslümanlar. Elbette Allah subhanahu taala da Kur'an-ı Kerim'de bizge o meselede aytdi. Sizning üstünüzde bulur sınov min şeyin. Bulur sınov Müslümanlar üstünde bir ezrek, alarga kıyınlık diyer. Ni sebepte alarını uyatıp jiberir için. Lekin de şuluk vaqtda Allah subhanahu taala bizni suyundira, indi va bashiris sabirin hamda sabr bo'lgan kishilarga qarata o'zining suyunish xabarini jetkiz, Allohning mag'firati bor deb. Üstagina Zumar surasidan esga tushirgan edim shul oyatlarni qo'ysin Alloh taala bizga ayta, ko'nglingizni tushirmagiz. Hatta ko'nglingiz tushsa-da, biligiz Alloh subhanahu taolaning rahmati sizga yaqin. Allah Teala barcha günahlarını g'afur etişi. Şuningda şuşu qiyinlik vaqtlarında biz istig'for, astag'firullah degan so'zlarni ko'proq aytsak, natijasi narsa bo'la. Nuh alayhissalom o'zining xalqina ayta edi, da'vatini jetkiza edi. Hamda Qur'oni Karimda Alloh subhanahu taolo uning da'vati turunda ayta. Nuh alayhissalom aytgan: "Men endi xalqima turli yoqdan ularga da'vat, haqlıqqa şaqırga tırıştım. Lekin de onlar tınglamadılar. Yuvuysa men alarga aytdim. Allah subhanahu taoladan istig'for qiliz. Faqultu astagfiru robbakum innahu kana g'affara. Shuningda Alloh taoladan istig'for, g'afur etingiz, xatolarınız uchun. Bir o'kinish bo'lsin sizning bo'lgan xatolar uchun. Hamda shul vaqtni Alloh subhanahu taolo yursilis sama alaykum midrara, sizga ko'klardan yomg'irini indirir. O'ngishini da berir. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sizin aragızda iginler de bulur, yılğalar da ağır, hem de turmuşunuz da oңuşlu bulur deyip. Lekin de anı halkı oңuşsuzluğun sebep edip kurdu Nuh aleyhisselam'da. Sen bizning arabızda yürüysin, özünün vəğəzlərini siliysin, bulğan bizning putlarımıza qarşı çıgasın, hem de senin sebebinden, tabiattan şu yağmurlar inmi deyip alar şilta kılganlar. Qadrli cemaat.
Шынында біз дә вакытны күрәбез, әйе мәчетләр төзелә, әйе намазлар укыла, ләкин дә ни сәбәптәндер шушы бәләләр һәрвакытны тормышыбызга килеп тора. Ләкин дә кадерле җәмәгать, икенче халыкка карасак, ничек аларның өсләрендә корылык 1 ел гына түгел, еллар буе булды. Һәм дә безнең Поволжье тирәсендә булган ачлыкларны күрсәк, кайсы 20нче елларда булганын, кадерле җәмәгать, һичшиксез без әле сый ва хөрмәттә яшибез.